Kako se zovete? Kapitane, komandir Ilija Mandarić javlja se na dužnost. Daj mi pušku. Vatra! Šta se dešava? Pakuj se. Sunce. Sutra vas nema više. Ja ne mogu da to ostavim ovdje. Moraš. Izgubila sam jednog sina. Sad ću da izgubim drugog. Očistit ćemo domovinu od nakota. Ubićom si me napravio!